Merene. Nade. Bye. Nona, waduh yang prosesi mereka nangkep pengregias. Lemapon sampun apa kita bersama lawan sisi mereka nang diraju. Enak padu matu kita. Nah aden mau ajak mekejang sisio kete pengreges kedo masih sisio diraju. Nah jadi subuh ada diajak nih ke sasunan maka kali matur do. Lagi duane sampun sami nampak sisian paling Ratu dulu sing sabahan wacana dibaka kena ikanang wacana padu. Oh, sayung lihat mokabeh kaningan itu karena umar wonten di kanang ketepeng regias atok di kanang sisi maring dira mangke tulus akan di kanang sih tulawani sinuhi tulung ibundang di kanang kawisya satu mijela kanang di dini sideu ruk kanang kediri raja makan. Nah aden mau ajak mekejang duaning ado jadi bawa si desa suna pangidang sani lo mugen jagat kedayang saya Kupadang nana kupadang Keparayo lupaku yang mulut di kanang sedara tangan susah. Padang yang mungkin ni, kepala yo hangas tahu kamu jauh, ori wadah di rumah kabadan. Nah kan iring di desa suna, nasi coreng itu yang petani. Pada ngelarakan ikan tur ke puja pusir. Nanak sigera tungalakan ikan hidup tu. Wakulun padu kamu tadi. Walau kesamua kena ing wani amoga beri kalan ngelarakan ikanang yoga lesuakan akan ikanang yoga yaya teki siraranak bersamu amunya di padu kabanaro cedon napakin para tiwi mawe ikanang warna
Jinak kayu manis. Bocah kue kanang samudra. Kumamang di pandang ini. Tuan Siluk sakanan yang kumatan. Netro aku buat sekarang dulu. Dah aku lelek-lelek nyambung tadi. Kanu, wah, kulintang kanu pada kanu kulintang.
Katun, siluan nado, katakan wirada. Uang sisio terus kamu, wajah ambil mengasilkan. Anak makan ngomong. Ini kanang kenapa kita bedak lawan siru yang mau tarik kalungan. Menawu anu baku lah enak pistari lawan yang mau tarik kalungan. Kulon pada kamu ingsun namuju pada kabatari kanan lihat beparaya amin teseh warung rakau amin tuh kasedian kini disitu ruki kanang kediri menawayan sesidak warung rakau pecah kiaya tekisiran nakingan bener luar saturan siri walungan mangkana juga sira wirada sungsang maka panyiwen singe padu kepenari oi rapami anugerah lama kana kasidah sidi mati kanang pangiburi anugerah padu kepenari Anak makul wasung kerson beraku yang bertari pawek menugerahan lawan kita makan mungkin malah kena hidup nyiwi menugerahan kita bertari sigro ya kapulkan ang warung gurapo lawan si padu kepadari nanak walungan hari mana penugerahan yang bertari kayak mami saksana anak wirada sungsang. Hari mana penugerahan yang bertarik kayak mangkuk. Iya, sangat kena si padu kebadan. Saksana. Wakulun padu kabatari Oriwas ayiwi luar penugerahan siru pada kabatari
Luar para manikanang suksemu saturan sirana ingani kerijeng panukawetan. Pramu suksemu inaturakan sira wirada sungsang ripadu. Sampun rumaksa manjeng ikanang penugrahan angawis sidi marikanang raga sarire. Dewa pramu suksemu padu Anak sampun. Kelakuan begitu sampun Daweg penugerahan. Enak mamut itu yang berhari pemantuk bahning saya.